when a local zong te kan journalist te masain ZPM Legislature Party mingin sipai kan buk cheu ni hey when a hian pu zama le pu edia ti mela kan MLA pu via zait zama ani Legislature Party member ania pu edi zo sang liana ming pum hi kan lo thegel thina pu edi zo sang liana ZPM headquarters sa publicity GS tenen kan thu hawa kha ale khain muang khan kan chiar thanghal zung anga Sorkarin sum adonte budget document a awmna tura dalo ti ania kumsani somni pathum Mizoram state annual budget bu sang zinga annual financial statement le receipt budget emite pani hi ania en mei chuan fel faida win langa chik zoka en ero chuan thil dik tok lo a omnia kan thria awangin February le March sani somni sunga assembly session nei ta ka khan 15 finance commission grant noya vaibel chia sumkole pathum kan hmuh zolo chu au chu pui ani to a chei budget a kan hmulo ani asanin khami tum khan puzoram thanga finance department changtu khan chhana siam lovin hei finance department changtuin aron soifia thengem kan ti wang ania chhana ron siam lova pu kelorin liana minister local administration department le adangte changtu khan budget bu ngai mu theya thu aron ta la thun ani kha asana tala na omlo ti chiang he maila staff te changa thu donanga ron soi chok mai ani kan rina wangin kan ngoi zui tamai ani kan bei zui talem lo ani ZPM Legislature Party Secretary Dr. Val Thanan Ministry of Finance Government of India nena RTI asona chhana ti sang kan dona tang hian sum tam tham tak kan budget documenta talan lo kan muchuak ta a sumpo lodong ni tereng sela account da na adang lam hian man thei dan te adang lam thei ve awangin kan ngai athalova sarkar nena hian sailena danga tuina ni melo khethiam donia sumpo lodong tereng ni tereng sela account dana adang lam hian man thei dan te adang lam thei awangin kan ngai athalova sarkar hena hian heng anoi sum don te an dana le an man dan fel fai taka ta lang turin kan ngen ani pakhatna 15 finance commission ne na tangin kumsang ni somni pakhat khan urban local body ULB le rural local body RLB atan cheng noi singkhat sangthum zariat chu sangli zanga le sangko zathum bel khomani kan sarkar in adon line annual financial statement sangni somni ni thum phek ngana 07 finance commission grant za pathum grant for ULB and RLB ya sangni somni pakhat actuals ka hadon tak alanto naturani koloma hian cheng noi sangli zanga chak tarlan ania RTI chana hian kan state sarkar hena cheng noi sangko zathum lak noi sangko zathum pek tel ani ti amu theya cheng sangko zathum hi khuya nge a om ti kha kan so na masania hi kan en du chuan kha anunga apheng ha sabera khan alai hola khan sanghi somni pakhat tia khan sangli zanga chok kharan umta enge finance commission grant ti nuaya khan atlar ni na khan kha grant for ULB and RLB ti PFA khan talan ani ve taloni kuathum sangko zathum aning chuan noi sangko zathum khapmu ani talova chu khoya nge umtak ti kha zo na kan so ani pani na special assistance for capital expenditure 50 years interest free loan hi a scheme ming big ania atana kan state sarkarin
cheng noi singli sangkua zakua somkua pakua hi sing hi le sing hi sangkua zakua somkua pakua belkhom ania adon line annual financial statement sang ni somni pani ni thum pek som pani na 6004 loans and advances from central government anwaya zale parukna account mingania hing ho hi special assistance zona hian kum sang ni somni pakhat ni revised estimate cheng noi sing ni sangkua zakua somkua pakua chau tarlan ania RTI chana hian kum sang ni somni pakhata noi sing ni po Mizoram State Sorkar hena pek telani thu tarlan ania khuya nge oma entin nge man ani ti hi Sorkar kan so bok ani hei hi kan RTI zo hian aron langa anung pathuma kha RTI kan zona channa te chu anita a chiang takin RTI zona masazo ka khan kha special assistance kan dona kha vaibel chia zani in aron langa kan budget bua hian anhuai zo kami vaibel chia zani somkua pakua point pakua hi chu pek som pati na hian tarlan ania budget bua mi pek som pani kanon thil tela khan a oma akum masami ro hi chu alang talawani noi sing hi available chia zongin zani akha azon phe akhan da om tak ania het danga om nia suet ania chu Sorkar kan so na ania kan budget document a diklo tarlan tum na le budget boy pui tu te ti hing hleu tum na ai main kan state Sorkar in sum adon account ti danglam ani hi kan ngai ti thalo tu ania cheng noi sing hi sangkua zathum chu sangkua zathum le sing hi belkhom lai mei tel lo emo account danga om thei tur hi aman lo na tura an lo kangin an lo bai mayang ti kan lo wangin he thil hi mi pui ta hriata an puang zarta ani Mizoram thanga chief minister le finance minister zong tak ni bok MLA a minister le MLA ten sum en kol thiama wangan fakron hi state sum en kol na hian film khur le zuala kala chik le zuala budget te lo en pui turin ZPM Legislature Party chuan kan nge nani ti kha kan thuchwa ania in chunga lom thu kan thil chewa zo na om chuan zo bel na te kan la the